Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, авылдашлар, килгән кунаклар, кайткан кунаклар. Безнең менә быел Идел йорт дигән конкурс башланып китте. Инде YouTube'тан да карап барасыздыр, ишетеп тә беләсездер. Безнең көл авылларда инде театрлар куелып килә. Инде шушы атнада тәмамлыйбыз, Алла бирсә. Менә шул театрларның берсен бездә менә Шәпкә клубында яңа салат һәм шәпкә үзешчәннәре катнашында куеп китәбез. Рыкаир Зәйдулланың татарча өйләнү дигән комедиясе. Игътибарыгыз белән матур итеп кенә утырып, сөйләшмичә генә безне карасагыз, без бик шат булырбыз. Сезгә күңелле ял кичләре телибез. Dominası var öyle kralike. Ne kadarım bu? Allah'a şükür olsun nifam. Ya bir dominası var. Haydi. Yaşaklarını iske alıp. Yaşağına evet oynaydım gayet. Indi. Bak. Alt oynap jiberdin haydi özün. Nele? Akılın altın iken kazak. Al da asın sizin o hayvaların. Bunlarga ne diyersin? Ha. Bak. Nele? Ne total hazır yeme. Hazır. Yarayda götürəm. Ekrem, biz alıyorsun benden de. Hazır indi hazır cümle kısıtırga da yapıp vermişsin. Mene sana? 6'ga 5. Bak, dupli. Kıray usta da özün. Bunlarga ne diyersin? Kerem. Şol. Kişe kolxozdan 2 sarık alırga söylәшкән инде. Sen onu үйгә алып кайт та, минем сарыга яна кертеп куерсың. Гөдәтеп үткәрбез хатыныңның елын, Аллаһы бирсә. Рахмәт Юлдардус. Атна 10 көндә симерләр, мен махсус усулын беләм. Sarık simirtirge kozakka ona koş indi. Хәзер нәрсә соң ул? Вәт минем бабам далы 1000 сарыкны утлап йөрткән. Бам булгандыр ул. Буйыктың әле син соңгараларда әйтәм. Ялгызыңа кыендыр шул. Күнектем инде. 5 бармак пешеребез, кунаклар чакырыбыз. Муланды алып килербез. Минем хатым мажа икәнен оныттыңмы әллә? Соң теге дөньяда мажа юк бит. Белмим. Мәрьямны да чакырыбыз. Почтальонны ди. Ансы нигә тагын? Нигә кызардың? Яшәң аны күзәтеп йөрдең түгелме соң? Ак сакал башың белән килдек иттенәсен сөйләп утырма әле. Яшәңдә онытылмый ул, Әкрәм. 4-кә 5. Алдашма, нотариустан тагын алдашынып торырга. Грәп вакланасын тагын. Нугайында тып башына утырмаска кирестер астына. Бөтенләй бутадың башын. Кайда кир? Бузма кагыйдәләрне. Ничә тапкыр? 5 тапкыр. Мә. Эшләүгез инде бу сакаллы сабыйлар. Менә бер шаклагым чыгып киткән иде. Сиңа телеграмма, Әкрәм. Җырлыйсыңмы, бейсеңме? Ул Мәрьям кеше булып кына кычкыра белә бит. Нинди телеграмма? Ниндидер хатын-кыздан.
Sakhalin'dan. Singlim. Әйе, Сахалиннан. Nende xabar salgan? Abisini qaytib ko'rasim keladi. So'ng bizda biligali Ekrem. O'qib jiberadi. Maryam daminamaysanmi? O'zlari keta qolgan. O'tirsam uzoqqa keta ishim ko'payib, ne qo'shlarim. Birali menga. Mening ko'zlab qolishganiki. Mansab tug'il bitadi. Birali mansab. Hozir o'qib jiberingmadi. Sizdan sotilib bo'lamini endi. Qadrli Ekrem Galiyevich, sizni Konyok Sakhalindan Nataliya Sergeyevna Boshmakova burshi. Menimcha biz bir-birimizni anglarmizmi? Kutmaganda yo'l berdilar. Samolyot tanisham. Juma kuni tushdan so'ng sizda bo'larman. Ko'rishganshiga qatli Natasha. Natasha, anglashirga qayda? Ko'pdan ko'rishgan yo'q edi bit endi. Qonaq kelib, ko'ngilli xabar ol. Yaxshilanib azarlanirga kerak. Qani bugun endi kimsan? Bugun Ekrem juma kuni. Sen bu bit kecha keladi ish bo'lgan. So'ng kishak ish bilan nima keldi labasavi? 1-2 soatdan kelib yetib bit endi azarlanirga kerak. Seyir. Yarar hazırlansın, singlisi Sakhalindan kunda qaytmay bit endi. Ekrem, yordam kerakmimi? Yo'q, yo'ldosh do'st, borsida bor, xolodilnik tubi rizib, hali shampan sharabi da bor, yangi yildan qolgan. Ansi yaxshi bo'lar. Allama aytam, muncha yog'ib jiberganmi, yulduzdan yuvib jibergan. Ansi kulturniy bo'layindan. Qarayli, yiroq yo'ldan kelgan kishiga muncha kiruv programmaning o'zagi ol. Yori olaysa ketdim, yog'iyman men. Olaysa men de shirimali. Ekrem singlining ismini chik deding hali. Ey, bor endi. Ey, qorqlashmadan bo'lamini. O'z boshima bela olib, yajikka telegramma soldim. Uylanirga deb. Yolg'izlikdan intiqqanga endi, tekkina tugil. Bu marja kelgach, mana narsa bo'lsa aytirga kerak bitali. Tek, narsaga aytirgasin endi bu marjaga. Yarar, tek. Kunmagiz motor deyirman. Figuramizni shova deyirman. Tek, daha narsa deb aytirgan. Bek yaxshi saqlangansiz deyirman. Tek, 1 2 3. Yarar, şolay deyirman. Ekrem, seni qışqırtalar. Singling kelib jetgan bo'lay. Yo'g'ay majora tugan jonli ekan shu. Borsida Sen misiniz Nataliya Sergeyevna? Siz ne kadar yatsam? Men sizni qarshi olarga dik. Vaqtga borishimni. Bak girmegene kiri gittim indi. bizning rayon tarixida vokzaldan taksi bilan keluvchilar yo'q edi hali. Sizden yangi aşıktım Ekrem Galiyevich. Oşulamışsınızdır. Yo'q, nega ashulanayım? Ne? Siz bulay nishava ko'rinasiz. O'lmagingizda motor. O'zingiz aybat saqlangansiz. O'zimden işi var. Şulay şul. Yoldan gelgende biraz tuzamlandı indansı. Ha, zararı yo'q. Ne, yuvarmiz. Men ne, Vera Fyodorna, estağfurullah. Ne muncha hozir, muncha. Muşa yaptınız mı ne? Ye. Tutta. Bugün de bizge boya bir kişi şuradı kim buldu o? Ha, ol yoldaş, benim kurşu. Bir kızıl kort. Ekrem! O yoldaş kurşu benim kurşu. Bek shodman. Ekrem Galiyevichning singlisi bilan tanishuvima. Yo'ldosh Burkutboyev bilan Yo'ldosh aka desangizda bo'lar. Sınırlısı. Ol yoldaş ne, şayartırga yarata, ol hali onun yumurlarını tınlap işin katıp biter. Ekrem Galiyevich o'zi yumoristu. Siz Nazaliya Sergeyevna bulan. Bek shodman Nataliya Sergeyevna. Yo'l bek uzun bo'lmadimi? Yok Allah'a şükür. Bir joylarına gelip gittim. Kechga bizatini bizga kirasiz, shaylab olirmiz, suylashirmiz. Ebezetini kiribiz, pişirgen bişmana bik demdi bo'ladi kurşu. Bir sariq suymisha bo'lmas. Hali biz Ekrem Galiyevich bilan majlis uyushtirg'ay beriydik. Siz shuni eshitib keldingiz mana Nataliya Sergeyevna? Var hali yoldaş, var hali xotini chaqira, var. Volayman-ey, Ayy, kechga bizatini bizga kirasiz Nataliya Sergeyevna. Ortivali 2 yaşa kichkina olmaydi. Muşa yakasınıza bek.
Ayya, nishap bunda basıp turamiz. Kiriga, uyga kirik. Muncha azir. Dog'inni da yong'ortamaya samovarda Kota qo'yamiz. kurtanda kıymatlayı birler var. Yine Yaxshi, yaxshi. Aha. Тихонькой речкой рос кудрявый клен, белую березу был тот клен влюблен. И когда над речкой вечер наступал, клен своей соседке тихо напевал. И когда над речкой вечер наступал, клен своей соседке тихо напевал. Белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку тонкую свою. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Она игриво шелестит листвой. У меня есть милый ветер полевой. И я Muncha sayva bo'ldi. Raqatlasini marja bilan muncha kiruvlar. Ekremcik. Natasha canım. Ekremcik. Benim bir gücülarımız görmedin mi seni? Qaralı yiqilmasdan qaralanda to'g'ri. Ey, xatir bilgeninde hem olay canım. Oy. Meryem. Ekrem, sana bu aralarda nerse buldu ol. Rayondan poçtasın, gel senin işine işle diyersin. Ne dağı bir kuşak pat, dağı bir senin tablığına akır. Senin bir gürek uziteyken özünde Ekremcik. Yoshlar bitali, anlari urusulab obi yoqqan so'zini bilib bitirmay. Ekremcik. Oh. Hele. Lipstikimni elektronik. Hozir ne Natasha? Benler uzitken Ekrem olsun. Meryem sog' bo'ling deyamiz, sog' bo'l. Sen bir kız geldin Ekrem. Ortayamiz Meryem, ortayamiz. Senin öyle kuşatmadın bir kere. Eshik atrofida cho'ziladi. Kiram Natasha, ov. Hozir kiram. Qiziqqa ketdi. Ekremcik. Ov. Samovarni ara qarab chiqaymi? Qo'ygandim ekan, yo'q ekan. Men berishni qo'ygan hazırlaraymi? Hozir samovar. Qo'ydaganmi? Qo'ynagan qo'lni Kusha turib. kurma sen aka, kusha kurma. Ha. Ekremcik, oğlanın hazır. O belishisi. Berishisi bilan soqalindan qora ifrat qaytdim o'zi desen. Qizil ifrat keldim. Ha. Balıqlardan keldim, balıqlar soladiniga qo'ydim. Belish oshxonamga bir 20 yil bordir endi. Hozir biz belishda pishirmaylar. Niye mashaqqati ko'p deydi. İstinoşeydi. Ne şey yapacağım sana? Ekrem Haliyevich, men bilasizmi? Balık işkep zavodunda ishladim. Shunda Tatar xotinin qizlari shidri. Ulardan Tatar balık oshlarni o'rgandim. Shunda qo'shtirib pishirgan
öğrendim, şek pişirge öğrendim. Oğlumda Ekrem Galiş, rahmet indi Süleyman'a. Ne diyecek bu Ekrem Galiyeviç? O benim jırna taşıcan kesekkeyim. Rahmet indi Süleyman'a. Yolculuk bitindi güzel. Ekremşik, siyadik bülek alıp kaçtım iyi biteri. Hazır alıp çıkan bülekimni, hazır alıp çıkan. Ekremşik, bana sana kichkina bülek. Hoş geldin Sinan'a, hoş. Bu ne bu? Hoş geldin, hoşup qara. Qara indi o'zin indi belaki, antinasin indi uzun. Indi aybirlar var bu dünyada. Onası elleri ehamiyetli tüge. En mühimi, jide diyapazonlu buluda. 5 kıska, bir uzun, bir ortaşa dolqınıdı da. Ekremşik, ol senin spalniyindagi o radionu vikin. O vikinde baradırgan aybir tügel, iskirgen, star yok. Evet, uzaklı nerse? İsmi de nerse de yazılgan. Sonya. Neyinde Sony bulsun deyinde, Sony. Yapon firması yasagan. Ay bu Japonlarını yol ise kichkina o'tirada yashab yotalar. Nindigina aybirlar o'ylab topmaydi. Rossiyaga o'zlarining tovarini kiritib tutirib, Rossiya xalqining boshini aylantirib bitirdi. Elden uşamadımı? Şaması endi bunday mu'jiza Natasha kisagim. Şodi bek zo'r rahmat bag'irim. Bilasizmi, Ekrem Galiyeviç, mana isteligim bitirib saqlarsam, bizning ishtinning isteligi yitirib. Endi ishlaylik. Biz bitta uzoq birga yasharmiz. Yo'q, Ekrem Galiyeviç. Gidermen. Ya ne ishlaysan Nataliya Sergeyevna? Natasha, Ey Ekrem Galiyeviç, men ketarga bo'ldim. shoyartdim debgina aytdingiz. Shoyartdingiz malla, yo'g'isa yurak yanaga yasaysiz bek. Yo'q, Ekrem, men shoyartmadim. G'afur et, yarayman. Men buning uchun albatta o'kinashakman. Sening mening turmushimda zo'r o'rin olib turishimni bilaman. G'afur et, aytchi, Ekrem Galiyeviç. Rahmat endi. Ekrem Galiyeviç, sen mendan bir narsa turida so'rashmading. Qo'ydan men ishlab yurgan, qo'ylarda bo'lgan. Sening yig'lanni o'qig'achdan shodlanganimni ko'rsang sen Ekrem Galiyeviç. Rahmat endi. Ey men aytam Nataliya, jigar dedim. To'xta arlabeda shirongdan dedim. El bo'ylab olqi-solqi ko'pmi bo'laydi mujiklarni boshlarini osharga dedim Ekrem Galiyeviç. Shundan so'ng qandara endi o'zingga bir uyoq qurasingmi dedim. Sening uchun yer yuzida bir pishmoq topildi, shunda uyoq qur dedim. Shulay dedim o'zimga. Sen de bir yaxshi qarshi olding bek. O'zim taksida qaytib yetdim bunda. Rahmat. Bitgan men bitsina bir nida so'ramayman Natasha. Nataliya Sergeyevna. Siz bilasizmi? Men hali mana shu o'kinashakman endi. Aytdim bek. Tinch salmoq turmush mening uchun tugul Ekrem Galiyeviç. Chunki mening yoshdagi har bir xotin qiz shu turmush, tinch turmush salmoq turmushni tilaydir deb o'ylayman. Shulay bek. Yo'g'isa yolg'iz biror so'z aytib ranjitdim o'zing Nataliya Sergeyevna. Mana tizlanib g'afur so'rayim. Kechir o'zingni Akram shegingni. Yo'q, bir Akram yo'q, o'zimni kimsitma. Men sening oldida o'zimni ellan endi boshqa dunyo kishisi etib qo'yaman. Zinhor olay ettirma, yaraymi? Bizga orani tez oradagina ayirishlar kerak Ekrem Galiyeviç. Sening yurakka da yora solmishi, menikine de solmishi. Tashlama endi Nataliya Sergeyevna. Qol endi qol, birgina kishga bo'lsa da qol, zinhor. Ekrem Galiyeviç, mening yaratib jirlay turgan jirim bor. Tinglab tur, shuni birgina ikkigina kupletni jirlab olayman. Ayırılabız, birindiken kullarını, vaqıtlışa ayrılğanğa, düzerge girerken. Vaqıtlışa ayrılğanğa, düzerge girerken. Ağidilde üşürdek, üşüsüne bir rüya, ayrılmamız diyen idim, ayırayken dünya. Ayrılmamız diyen idim, ayırayken dünya.
Ekrem Galiyevich, uslarca ayrılışık. Gitmeyin Nataşı. Kal indi, kal. Paralsin, hadi sokumdan alıp çıkayım mi? Nataliya Sergeyevna, gitme indi, gitme, kal. Ekrem Galiyevich, bilgirek şayan kişisine. Ben bana korak kıran senin, yani dünyanın bilen sındırılık olacak sine. Görürsün. Nişava, Rahmet nişava. sana. Bu uslarca ayrılışık gelme. Ekremciğim. Nataliya Sergeyevna. Ne buldu? Nataliya Sergeyevna meni tashlab ketdi. Ne ishlarga? Ne ishlarga? Unda mana otlardan ekan. Mening baxitim birasin oshib o'qirg'ach to'la endi. Oysa so'ngra oshirmasang menda ko'p ekan bular. Bitinasa marja yetmasa. Ağzını açıp okuyayım hadi. Foto sureti de foto sureti de var. Onu da koyayım hadi. Tak. Sevgilim Ekrem Galiyevich. Suyuklim Ekrem Galiyevich. Шулай дип мөрәҗәгать итүемне алдан ук гафу итә күрерсез. Алга таба да мөгаен үземнең катлаулы, сикәлтәле тормыш юлында туклап һәм саклап килгән ягымлы сүзләремне сезгә җиткерүдән тыелып кала алмамдыр. Әйе, җәмгыятьтә лаеклы урын алып торган кешене очраташыгыма ышана идем мин. Шундый кешегә генә җаным һәм тәнемнең бөтен барлыгын бирергә әзермен. Бөтенләйгә яки юк. Нигә хисләрне вакларга? Karolem, sizne min şulay күз алдына китерәм. Һәр хәлдә, бер игъланның да моңарча сезнең кебек тәэсирләндергәне, әсәрләндергәне булмады. Мин шундук аңлап алдым. Сез минем язмышым. Игъланыгыз серле бер шигырь кебек язылган. Үз ләйләсен эзләгән шашкын шагыйрь түгелмесез? Сез дөньяны шагыйрьләрчә күрә ала торган кеше. Минем тиз уалырга торган хыялый дөньямның saf, güzel hislerimnin kadrini bilirsiniz. Uzak yıllar boyuna sizge tuğurluklu bulup kalırmın. Işan, min sizni kütem, mine kuruge, tavuşumni işituge, gözlerime qarauga, dertle kaynar kışağıma taş var. Sizni temlep, dertlenip ubem ham kısıp kışaklıyım. Işraşımı kütem, süyüklüm mini. Kütü zarıgıp bitken Cankayım bilen uçraşını aşıktır. Uzak zarıktırma indi senin Bella. Bellışkı desen de yarayı. Mene Nataliya Sergeyevna, meni tashlab ketmak bo'lding. Menga endi xotinlar umid etib yotanda. Akremshik, yigitlar orasidan bizdan dunyoni mina bulay. Yarar. Zavlarında durup durasın mı? Yo'lla, astag'firullah. Alloh Hep taolo. zırlıydınız yok. Jırlansın bir kunda jırlamaysan eshitdim qirqa. Radyo buldum iken mi totaşa zırlıydır. Elle kozanını tutan mı radyo? Esaman eshitdim, abey. Nindi evi buldum, beteş. Üzüne koyak eştiruşun. Ne diyen bular bittirine kurtçak kırı. Bilin yere bular mı? Bilin yere hanım desek de bular. Allah. Şulay mene, ben yerisinde abi olmuş o dürüst söyleysen.
Миңа Әкрәм Галиевич дигән бер бәндә кирәк иде. Nega ol sena? Күп белмәсез картаерсың. Үзеңә әйтәсе сүзем бар. Менә газетада язылган. Nindi gajit, sana namazı kılar kerak. Abi vaqtini qo'sh bırak. Bile başladılar mı lan böyle? Başlamak gerek valla. Bıyılı, Misiniz? bıyılı, Ekrem Haliyevich, siz mi bu? bıyılı. Siz Bella? kimdir bu? Yok, men Bella tugel. Men Nazife Ağlamova. Siz Bella'ni kütüydinizmi? Yo, ne siz de yarap turasız. Gülməyinizdə motor ikən, özünüzdən iş hava saqlamırsınız. Ay, siz indi jetiz kişi ekansiz. Men sizni naq shulay ko'z oldina keltirgandaydim. Nisha meni vokzalga Porsche olirga tushmadingiz? Ella telegramını olmadingizmi? Nedi telegramma? Ko'rmadim, g'afur aytdingiz. Ay, to'xtasiz. Dürüst so'lay bilmaysiz ekan bit. Yoringlar biz. Yartı yil deganda ertan yugura boshlasangiz, yosh yigitlar kirib so'lay boshlarsiz. Tabii emelli. Men qora ham oq magiyalar doktori. Voy, sizning bosh teragingizdagi aura tavşalgan. Yo'q, ratlar biz. Rahmat endi, rahmat. Ne, aya, bunda bostirmay kirik uyga munshada ulgurdi hozir. Ne, shay qo'yarmiz. Ot күршеләр белән шулай ачуланышып яшәргә ярамый бит инде. Килешми. Бәлкем Әкрәм Галиевич сеңелкәшенең аркасына ышкып чыккандыр. Иксәк күп пальниклардан булганнардыр. Ә мин кар җүләр әллә ниләр уйлап бетердем. Наталья Сергеевна? Kim dediniz? Sizga kim kerak? Миңа Әкрәм Галиевич кирәк иде. Ой, Ekrem Galiyevich, идән шкый, генеральный уборка. Sizga? Ә мин Әкрәм Галиевичнең күршесе Җолдас Бөркетбаев булам. Мин Назифа Ağlamova. Назифа ханым дисәгез дә була. Бик шатмын, Назифа ханым. Бер көннәре Әкрәм Галиевичнең сеңелкәше кайткан идек. Күрмәдегезме? Әллә китеп тә барган әллә? Ой, бернинди сеңелләрен дә күрмәдем. Сез үзегез кайлардан буласыз? Мин тумышым белән шушы яктан. Яшьлегем Ташкент якларында узды. Нигә кайтырга булдыгыз? Инде сезнең авылда гел юристлар гына яшиме? Нигә алай дисез? Соң безнең Ташкентта безнең халыкка яшәү хәзер бик авыр. Үзбек басты Ташкентны, чыдап булмаслык үрчиләр. Алай икән. Примәле. Ой. Әкрәм, диван астын юырга онытма. Yara. Коласларны да кагып керерсең. Yaxşı. Әкрәм иртәдән бирле генеральный уборка ясап ята. Ират эшем инде бу. Ой. Şuraday. Карагыз әле. Сезнең boş тирәгездәге авыры таушалган. Bir 18
seans alırga doğru gelir. Yarı, kaygırmağız. 10 seans algaçtın, men sizge beyesine skipti yazarmın. Boshdan zorlamayın biteli. Nezife bana. Oy, boş yeneginden üresigiz kilemenle iptaş yoldaş. Oy, yarımında sizin utkuğunuzda toş da var iken. Yarar kaygırmağız. Nişikte bir 5 seans alırız. Düzeldir mi? Ay ay, vay arxatın lektirgen bu. Nugay tugul, mişer akrası. Yoldaş eke, nişte oturasız sizin de bir yolguzunuz. Aptırap oturan Meryem, aptırap. Hey jüler var, jüler var. Hele şundan da başının ağrısı taşalgandır indi. Singlisi degen bula. Özü hatın soylap yürü iken. Mene tağın bir kışak hap kildi anağa. Hay yanına yazmıyorlar. He? Koyan bilersen buydağı ikenin. Sonra bir de şöyle bulağını koyan bileler ikensin bular deyip. O gecitke iğlan birgen iken. Hijir bit. Bunda özü bizge kupma kaltını irge kilmerip yatı. Al bütün resseyin ayakta bastırga. Etme de indi. Baştarak minde bir gajeplendi minden ağa. Baştarak kurke girip kabarıp yürüdü. Mine bu hatını kirgeçtin. Hazır şingip kaldı. Yoklama ilişim Don Juan'ı. Kıyanatçı bit o. Min elanı min. Ey, uylap karasan, uzi betonlaşar kişi tügül. Uzi yumak, uzi sabır. Bik eybet hatın kirek de bit üzine, mine koyan tabasığına. Sin Meryem, özün de jutlap yürümek. Şimdi girinaydı yigitni kimişi ara kaldırasın bey. O seni yarata. Söylemeyin de bulmağanı. Min de şu ana kızganıp buna etuğun bit indi. Jaylap kuter. Elde gidiyorlar. De, irteden birli. Generalno bol piyasa bir hata ekrem. Bir oturuşum indi bu. Ey Allah. Tuy gazeleneler direli. Kimgedir toy kaygısı, kimgedir sarık kaygısı. Gittim eli şirine sarıklara soşur biriyim eli. Oy yerine kılana bu Ekrem. Oy yerine kılana. Meryem, Mine siyah dağıdır kışak hat getirdi. mene şu şunday halga kaldı Ekrem abiyim. Bütün avul kul çalıp minden küle. Men kürkü yiyip жүрмейм. Benim öz meşakkatim özüme жеткен. Sarttan koyup söyleşmeli Meryem. Otur, aradım mı? Şuşu yaşımda şulay kılangaç. Yaşıma ne bulgan? Şuşu yaşıma yetip bir buniske kirem yok Allah'a şükür. Son hatın arttı, hatın alıştırasın bir. Sen de külme indi. Sen bitmeye birden bir yakın kişi singlim gibi. Rahmet indi. Vallahi mine sen bana en yakın kişi singlim gibi. Seni kurgeç canım jılınıp gite. Sana komplimentler de izlisi yok. Yartı sözden anlıyorsun. Tut beni. Ne dedi tüm yağbularını söylüyorsun son. Uzavunla bulaştın da bir adresine teydirge yar edip bilesin beni. Yalnız kadınla şulay rencide yarıyor mu? Meryem, niye ettim sen şunun katli? Anlamayın bu kadın kızını. Jüler bitmeyin jüler. Anlamazsın sen. Anlamazsan bütün dünyadan kadınlar sana yavrulup yapmazları gelir. Arkadaş yavrular indi. Ben de vay yangına yazmağanlar. Bütün reseyden. Yazganlardan da yaparım. Sen misin? Sen hele gel. Sen. Bu tağın sen mi? Bana Ekrem garibiymiş kireliye. Nebi, ellesinde girsem yürüsün mü? Ey Ellesinde yigit izlep yürüsün mü diye. yigit
avul, vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q. Hali ümitingni o'zi bitirmaysan. Yangadan kelersin deb turasın. Ekrem, qo'laslarni olib chiq dedim, bitmaysan, qo'ya ketib yo'laqding. Meryem kirdi-yu. Pochtalyo. Deysenmisiz? Pochtalyo xat bermadilar? Yo'q, men aniq singlisi. Singlisi. Eligina bir qozon. Ekremning singlisini izlab kirgani yo'q, ana ko'rdingizmi? Yo'q, shu qada ko'rsam mana endi ko'rmadim. Voy, qarali. Siz kun sayin ovulda aylanib chiqasiz endi bir qataymi? So'ng ishing shu bo'lg'ash endi pochta taratam dey. Mana ovulda endi avru kishilarda ko'p bo'lar. Shunda aytigiz, Akram G'aliyevichning xotini bek usta davolovchi deyigiz. Nendek avrulardan davolaysiz? Bütün avrulardan da. Men qora ham oq magiyalar doktori, akademik desang da bo'lar, shulay deyigiz. Ondan so'ng o'zingizga da ajratiyar. Hozir bitinda Akramning singlisi bo'lg'ach biz tuğanlar bo'lib chiqamiz. Yarar, men ketdim. Uramda ko'rgan bilganlarga butunisini suyarman. Tog'in kel Meryem, yami? Tog'in? Kel, kish o'tirarga kel. Yara ketdim, sog' bo'lib turig'iz. Sog' nega meni kishi kulkisini qoldirasan? Hey maqat. Tog'in shusha turmush ita bilasingmi sen? Shusha mama yovundan qolgan mebellaringni avishtirarga kerak. Üst boshimni da qorarga kerak. Ul sening xayrshi oqshoma qarab yotibmi men shusha doktor boshim bilan. Narsa tiralib qotdim, qolaslarni olib chiqdim. Orada men sho'ta yurakchanchi. Validul qop. Boshda qisib qurchoq qirib, qilakdimmi? Mana qiziq etmisha bu buni. Ishkan kishini yo'raqmanglar. Xotin qiz simbolini qiziq etamin qo'larni. Nazifa xonim, Toshkentda hozir issidir-a? O Toshkent, benim yoshligim o'tgan shahar. Nishab Toshkent bilan qiziqsizmasizlar, ittash yo'ldosh? Nahabatning kishini shoqqotam. Kishi tug'ib o'sgan yeridan shit yerga yashab ketadi. Sizning da qolgandir tug'anlaringiz Toshkentda. Oy, birinchi erim polkovnik edi. Meni erkalab, nazlab qina turdi. Xizmat etgan o'rnida oshatdilar, kiyindirdilar. Oqshani aybat olaydi. Otna sayin bizga qo'noqlar kelaydi. Men ularga dumbrada o'ynaydim. Erimning do'stlari meni bek hurmat etdilar. Nazifa xonim, siz san'at uchun yaratilgan deb aytalar edi. Qizg'anish sizda onday o'yin quroli yo'q ekan. Men sizga o'ynab ko'rsatar edim. Tigi general hozir qo'ydasizmi? O'ldi. Sovetlar Soyuzi tarqaluviga yuragi shidamadi. Ey, aram bo'lgan. Qorag'iz Nazifa xonim. Sizdan boshning og'risini yomatirgan bo'ldim bitali. So'ng orada boshim aylana boshladi. Direktda Akram G'aliyevning ish oldiga kelsam, zirlab aylana. Qarorimiz. Meryemga qizdirdimi? Biroz kiygan axir, olay tandirakda bo'lar-ku. Ne zararı yo'q. Qiziq qo'shib qizdirdim. Hayda yo'ldosh, zarar qilmoqlar. Qiziqli barangishini ulanmen. Shaharda tarbiyalangan ziyoli ovuzim bilan sizning kiygan barangingizni oshab o'tirmam endi. Rahmat Akram G'aliyevich. Negadir xotin qizlar so'nggi orada sendan qanoat tugiladi Akram. Birisi 3 kundan qo'sha, ikkinchisi xuluqsiz. Turadi endi o'zimdan nedir alarga. Noz jitmiyorlarga Akram, noz. Noz jitmasa xotin qiz xuluqsizlanadi-da. Sen yo'ldosh, o'zing bilmagan narsani silab o'tirmang unda-yami? Ana sariqlarini qara. Qo'ydan kelgan zo'r bilgish, men o'zimda televizor qo'ring bit. Allohga shukr. Yarar ne? Ertaga yerib yudurini yo'lashini o'tkazamiz. Sariqlikdan chalarsanmi?
Ansı üçün qaygırma sen Ekrem. Sen aytarım ya şunu. Biz senмен dostlarmı? 20 yıl boyu birga ömür geçirdik. Dostlarga rızık bölüşürge Allah koşkanmı? İyi. Şulay bulgaç senin қатындарың Нури. Şulardan birsin. Ne yıldız dost, senden de kinen deyip taqdim etkening barmı? Şındırman da sen. Jengi üstüne hatun alıp bakmakçı bolasın что ли? Yengen avray, özün de bilesin. Bütün hizmet öz üstünde kaldı. Anlarısın, bizde Müslümanlarda 4 katında farz diler bir. Gülerlenme. Manda birsinden çık kutulara bilgen yok. Haylakar yok, Nogay. Kildi gittilerin sanasa 4 kez yıla bit. Yıldız dostuna birev de ez. Ne, bəxitin şundan bolsun. Nigel bu kağızların mina? Vurup duran bir Nezife hanımını yaratmamanını. Nişik kutulurga bilmeysin anardan. Mina bir sinanı. Derse? Sarıp götüğümüz oraydı deyim. Ya yerden şey gerek. Anlarısın, bu rayasa birimin akşa bulgaç dumbrasında satıp alır mı Ekrem? Işkındı mı что ли sen? Jengen Riza, ya şunday hatın gerek. Polkovnik hatını. Eli Allah birse, ana ilengeç general bulup da getirmin eli. Bir sarık birimin balım hakkı bulur. Derse o hatun araksan general bolasa. Ekrem Galiyevich, kinoga sınma kalabız. Ye. Tek. Oy. Давай, сатав. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo. Morenita linda y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo. Que yo soy un hombre sincero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo. Que yo soy un hombre sincero y sin compromiso. No guardes más silencio, porque salen tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, porque salen tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. İsen mi yoldaş Ekrem ide yok mu hele? Kinoga gittiler. Hatını bilenme. Nindi hatını singlisi bilen indi. Son yana da o singlim kebek dibeydi. Singillerle yürü da o Ekrem. Şulay dedi mi? Dürüst etken. Sen özünde cebep verme Meryem. Son dünyanın bütün tolları Ekrem'e yabırılırga turganda işlerge tağı. Kişiyegine göz yaşlarını ağızıp senigine unutalmayın değil Meryem. Senin ayak yürüyüşlerine kadar kömülge yatadı bit. Yalşan şul Ekrem, aytırga yala. Üzügüz duyga zelenesiz tügülmüsün üstel tuturup. Vera Fyodorovna'nın yala bit. Sende rahmet. Ekrem atap şakırdı. Biş marmak pişirir men. Şaşık tatiden hazır bulur. Tağın nersediydi? Kim? Ekrem? Ta nerse dedi o. Seni unutalmayayım de. Ansın ettin bitindi. Sen özün de cebip verme Meryem. Gül kızgınlar üstünde ışık yürüy. Son gecit hatli gecitke. Hatın izleyim deyip yazgaçtın. Dünyanın bütün tolları yavruluk gitse de min bir nişete de olmayayım indi. Arim etmedi. Orenburg şibelerine ciddi misin? İlgari Qozon kadar Qozondan kız alırga kileler idi bit. Sen özün de
Мәҗлескә килмичә калма. Алту абзыйың үпкәләр, ул бик үпкәчән кеше. Ник теге марҗа мин аның хатыны ди бит. Булмастыр ул, шаяккандыр. Хәзер бит шәһәр хатыннары шаяртып йөргә ярата. Нимәштер кытыклары килә. Ярар, килсәм килермен, килмәсәм юк. Киттем, сау бул. Кызлар, шаяк. İsənmisiniz? Исән бул мине. İsənmisiniz? Siz Ekrem Galiyeviç bulasınız? Мин ни дип әйтергә дә белмим. Мен sizi ne yakışın dedik biz oldu vakittir geldim. Sultansız, vay! Sözünüzde kısıkırak, boynunuzda kısıkak, ayağınızda kekirik. Ne yakışın kız halinde mine? Batırlığınız yüzünüzge şıkkan. Kili güzel doğan bir uvimel yüzünüzünü. Юк, җитә әлеге. Кирәкми булды. Atınızda var mı? Булмыйча, далада атсыз ярамый бит. Mini dokandırısız eli. Elleri didemli, isler şıkkan. Mini kıttınız beni dimeciliz. Siz min kirgeni koyan bildiniz. Peygamberdir siz Lut'ta, İsos Muhammed. Allah! Benim hatlarımı okuyan sizdir bit. Укыдым. Әйдәп таныштырыгыз мине үзегезнең их хаталарыгыз белән, үзегезнең харамларыгыз белән. Бар әйбер күз алдыгызда. Менә бу үй чатында мунча. Мунча дигәннән ерак юлдан соң мунча күрү программаның үзәге бит ул. Мунча ябып җибәримме? Юк, мин авыл мунчасы яратмыйм. Анда иссе гафу итегез, мин ванна гына керер. Ванны тапсаң керерсең инде, конечно. Сез үзегез булай. Туктагыз әле. Бакчамны күрсәтим әле. Менә бу бакча, менә бу алмагач. Исән алмагач. Biz şundi bәхет яшәрбез, Әкрәм. Шулаймы? Сезгә якын итеп үз итеп Әкрәм дип кенә дәшсәм ярыйдыр бит. Гафу итегез. Әйтегезче, миңа барыбер. Әйдәгез, миңа күрсәтегез үзегездән харамларыгыз, тагын ниләрегез бар? Ай, омбалары да өлгергән. Белла, сез думбырада уйный беләсезме? Әле юл думбыра. Менә инде былай чиртәсең шуна бармакларны. Музыкаль инструмент. Хәзер бит магнитофон заманы. Нинди көй кирәк? Менә кнопкага басасың да бөтенесен дә җырлый. Минем сарыкларда думбыра көйен ярата бит. Oo, tәмле исләр чыккан. Әллә биш бармагыз мәллә? Тырыштым инде, Әкрәм, тырыштым. Сәмсез? Сәпсез. Улланы чакырдыңмы? Мулла Оренбургка китеп барган. Үзем укырмын. Алланы беләм. Улланы җитәрме соң? Җүләр, аны бер тапкыр йырып чыксаң, 5 тапкыр Коръән укыганга тиң була диләр. Таныш булыгыз. Исәнмесез? Сәмсез? Мин Белла әсез. Таныш булыгыз. Бу Белла. Әсез. Әсез. Бу Әкрәм Галиевич. Ялганчы. Ниндидер нәрсәдер көйә түгелме? Нидер көйгесе чыккан? Нәрсә? Кимим анда? Киттем әле шашыгымны карап килим әле, тиздән әзер була. Экран? Емино? Ничек инде сез? Сезгә ул хатларны укыттымы? Сез алдакчы, ялганчы. Мин бит ни? 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 Хәзер әйтәм ни икән. Менә ни өчен мине ташлап киткән икән ул? Мине бер үземне калдырырга ярыймы? Исәнмесез? Нәзифә, туктале, тукта. Бу нинди сайыскан тагы? Кем сайыскан? Син! Койрыксыз да икән әле җитмәсә. Син нишләп йөрисең? Ир эзләп килдеңме әллә монда? Тоттырганнар ди сиңа ир. Бар әйдә юлыңа җәймә. Хәзердә! Башыңызды туктагыз, башыңызды.
Туктагыз дим, туктагыз. Boşmagız. Ekrem bizi kadın üstüne kadın çiğe. Ekrem'lik kulağı. Hat yazana hat yaza Ekrem. Karol. Karolin de? Hıyanetçisiz. Hıyanetçi. Ekrem neydi hıyanet turunda siliyor. Ekrem buluşurlar ki. Bir dakika. Şaşlık hazır Ha buluşan. Haydi. Neydi hıyanet turunda siliyorsunuz o? Mene bir düzü. Mene. Gecikke yığılan birgen. Mene ne deyip yazgan? O kız. 60'ga da jitmegen yurist. Şehirde turmuşu bilen şapırılmokçu bir hanımni Orenburg'ning tinaqqina bir ovuna yasharga chaqiram degan. Sima yozganmi? Akimga. O'zim shaharda yashib, turmushim bilan shopiranman. O'skanim, men qarab turamda sening bosh tirangdagi ovring tovshala boshlagan. Voy meni. Yarar zarar yo'q, alishtirirman. O'zim bo'lishirman. Ketaman men. Ay yo'q. Siz narsa bir qo'ya ketmaysiz. Poyezd ketarga bir necha soat bor. Majlisimizni tashlab ketmaysiz. O'tir o'skanim. O'tir. Endi majlis. Biz Akram G'aliyevich bilan yarashamiz. Siz deygilan bo'yicha keldingizmi? G'afotinam bek erta kelgansiz, ulgurgansiz. Voy, mindi shoqda oshig'irga kerak o'skanim. Bizning kibiklar Rossiyada 20 million. Siz ma'ashada kiyada bo'lgansizdir. Bek tajribali ko'rinasiz. 3 topqir. Yo'q, 4 bo'g'ay. G'umrim bo'yi Akram G'aliyevichga kiyovga shig'irga hazırlandim. O'g'ishtirim sizga. Oy, o'skanim. Nazifa opa. Keyfin kırılmasın. Sana da ir tabılır. İrler bitalar, oyak ostundağına yatalar. Mene iyilip olurga irinmegine indi. Hani Akram G'aliyevich'nin ko'rshisi bir shep mujik toza ko'rina. Bir necha sariq kutuvi bor, bir o'nlab oti bor. Mene shularni oqshaga aylantirsang, itga aylantirsang ko'pmi oqsha bo'ladi? Rahmat, endi men bunda ir izlab kelmadim. Bittish. Nishab kira yurishing sen olaysa, onları xotin qiz ir izlamagan xotin qiz bo'ladi meni yo'q. Men jurnalist. Bo'ydoqlar turmushi turida monografik tekshiruv o'tkaram. Shpiyon demak. O'zing yerdamisan? Yo'q shu. Bunday tekshiringan erlar xotinlarga ir tobuvi qiyinroq shulu. Ol bit kuyovga shiqib birinchi topqir suv oshuvi bilan bir. Boshda ko'zni yumib shumasin. Bir yerlashgachdan oshib ko'z bilan yuma boshlaysan. Siz Nafisa opa bek falsafi Akram G'aliyevichdan o'rsiz endi. O'zi yurist, o'zi. Oy o'skanim, men uning butun nasabini tekshirib chiqdim endi. Shu qorong'i ovulda nindi yurist, bir kichkinagina kontorda notarius bo'lib o'tiradi. Onları xulqida lekin tugul. Siz magiyalarni qo'llarig'iz foydasi tegib qolmas. O'skanim, magiya shik kishilarga ta'sir etmang. Voymi? Ne? Onarisin gazetga yozsam, tutirib yoz. Doktor Nazifa G'ulomova deb. Qo'zg'alayman endi men Nazifa opa. Bunda bek ko'p yangiliklar bo'ldi. Mana ne haqida tarix siladingiz menga? İki bo'ydoq ir bo'lmasalarda g'alamat men o'zimga tajriba to'pladim endi. Keting endi. Akram, böyle keterga jina jibermaymiz bitaymi? Olsun qolsin, shoshlik ulgurdi. Hazır meni, hazır. Hadi.
Mana endi bayram. Üstkenim, eydi, mena tabın hazırlarga buluşursun. Dedik maxsus hazırladın. Ayda. Eyda gül stollarına kelingez. Urush isi Orenburgga qadar jetgan oxiri. Biroz kelgan tugulmi? Tadab tura, oshab tura. Eydagiz eyda stollarni. Ekrem, boqshadan yeşil soğan üzüp kiradi. Ha? Yeşil soğan üzüp kirdi. Hozir. Ana, ko'rdingmi? Bu da şuprekka aylana boshladi. Bit qora kasha siz Nazifa opa. Voy, üstkenim yerlarni qattiq qo'lda tutarga kerak. Olaysalar o'ngga, so'lga shalulay boshlaylar. Ye, narsa o'yladingmi? Narsa turunda. Nazifa turunda. Oqildan shoshqin allasi. Olmasın mayli, bir soriq bering. Yurarlanma, oqildanki qozoq. Men bitta xo'jasi tugul. Sening uyda yashab ber. Sen o'zing ani yaratmaysan, sezib turam. Shoshlik so'nadir, eyda. Ey, ishonchlik ketsin, 2 soriq bering. Oqildan kel. Turayda. Buni so'g'on. Stollarni o'tirgiz, eyda. Yarar. Vera Fyodorovna esga olaylik. Marhum aybat kishi edi bit. O'rni jannatda bo'lsin. Kim ol? Mollasiz g'ana. Mulasizgina olib kiramiz endi. Yo'q endi o'zimizchagina, savidchagina. Kim ol Vera Fyodorovna, g'afuytinim. Ekrem Galiyevichning xotini bo'lgan. Pomenka, значит. O'rni jannatda bo'lsin, oltin xotini. Qizlar ishingiz. Meni Ishkesh o'lgan kishini xatirlash joyroq deylar. Nazifa bo'ldi. So'ng biz onu bilmaymiz, bitnishi xatirlaydi. O'lganlarni har vaqtda xatirlab turishga kerak. Ekrem, sen ko'p ishlasan, yuragingga yoramaz. Men marhum xotinim esga olgan deyishim yo'qmi? Hadi yoldaş olsun. To'xtat ishini. Ekrem, to'xtat ishini. Rahmat endi Sulaymanga mening ishlar qo'laylana. Issa u kishilikdan chiqa. Menam yomon qarag'iz. O'zim oyiq, o'zim salomat. Nazifa xonim. Berigizchi qo'lingizni. Kelinlikka so'ring sizni o'zingizni. Oy, ketadi yo'limdan. Ekrem Galiyevich shunda yaz. Hadi, ne yo'lash? Kelmasingda yig'lab bo'yicha keldikmi? Men talab keting, tam bir kelash kelgin. Ekrem Galiyevich degan bir nemasida kerak. Yurtimni, ulug'imni ismini qo'shirtasiz. Ishine bordi, ishida yo'q. Iyla bordi, iyilda yo'q. Ertaga kelasiz. İşme Ekrem, işme. Rahmat endi Sulaymanga mening ishlar qo'laylana keladi. Qo'shoqlayman o'zim. Voy, ne ishladi bu? Bo'ldi. Balkim siz meva kiyovga shig'irsiz. Neyim bor, sorim bor deganday. Bizga qozoq bo'lsam-da, yosh o'ris bo'lganim men. Benim bet do'mbrada o'ynarga salatim yo'q. Rahmat endi. Dur, dur bakayım. Hadi,
икенчесенә килеп каптык. Юк, бер минутта тормыйм. Бу гәҗиттә эшләүчеләргә әйтер идем. Тикшерми нитми, игълан бастыралар. Юк, бер минутта тормыйм. Белла, әйдә поездга суңа калабыз. Нәзифә ханым, икенчеккә кулыгызны сорыйм. Бу эше минеке. Фиадал, Азият, кит моннан. Аны бу килеш ташлап калдыру ничектер уңайсыз бит, Нәзиф апа. Исергән бу, исергән. Нәзиф апа! Ой, аның монда караучылары бар. Мин китәм. Менә, күрәсезме? Мин китәм. Күрәсезме дим, Әкрәм, мин китәм. Белла, әйдә биш бармак алып керик. Әни ул биш бармак? Әйдә, әйдә, аннары аңлатырмын, киттек. Әйдә. Борсына китеп бетти инде. Анда башта кырсын. Мигранны гәҗиткә кире җибәргә кирәк. Теге биргән игъланымны алып атсыннар. Өйләндем мин, башка хатынга әйләнергә җыена дип язып җибәргә кирәк. Мәриям, хәтерлисеңме? Яшь чагында мин сине озаткан идем. Хәзер менә тагын кавыштык. Бәлки, соңгы гомер юлларыбызны бергә үткәрербез. Чык миңа кияүгә, син ризамы? Мин риза. Бергә булыйк алайса. Бергә булыйк. Яшьләрдә диләр. Була ул һәркемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олыгайган көннәрдә дә. Шушының белән әзерләнгән спектакльбез тәмам. Хәзер рольләр белән таныштырып үтәм. Рольләрдә катнаштылар: Әкрәм, Марат Ахмедзянов.
Şigabiyeva. Qarshi Nuriza Shayxutdinova. Maryam Gulnaz Mingazova. Bizning ortda yordamchimiz Gulnaz Ahmedjanova. Muzika qo'yishi Ilyuziya Mingazova. Oynaishimiz Rashad Muteg'uli.